Əziz dostlar, tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. 26 Mart 2025-ci il sizi Flamingo restorandan salamlayıram. Bu restoranı mən göstərmişdim artıq. Bugün burada olmağımızın səbəbi bir neçə gün əvvəl mən Roman Driga ilə intervyu eləmişdim, müsahibə və bizi tədbirin gözlədiyini demişdim. Roman Driga Incruzası təmsil edən yüksək vəzifəsi olan Incruza şirkətində bir şəxsdir. Silsilə videolar çəkirik. Bizi izləyənlər tanıyırlar. Hal-hazırda o səhnədə çıxış edir. Sözü ona veriblər. Bizi bu dəqiqə dünyanın hər yerindən gələn Incruza nümayəndələri burada yığışıblar. Yəni uzun illərdir bu insanlar, burada oturan insanlar Incruza şirkətində iştirak edirlər, böyük gəlirlər əldə edirlər, səyahətlər edirlər və bugün Roman Driga və onun partnyoru Yulia Maznica'nın bərabər səyi nəticəsində bu insanlar hamısı Alanya'da toplanıblar. Bəli, hal-hazırda Yulia Maznica çıxış edir. O da uzun illərdir Incruza şirkətində artıq yüksək rankları tutur Romanla bərabər və gördüyünüz bu iki şəxs, bu qədər insanı dünyanın hər yerindən burada, hətta Azərbaycandan da gələnlər var, qonaqlar var. Azərbaycanda Incruzası inkişaf edən nümayəndələr, onlar da bugün Alanya'ya təşrif buyurublar və 3 gün burada qalacaqlar. Alanya mərkəzdə oteldə yerləşiblər. Bugünkü görüş isə tanışlıq məqsədi daşıyır. Bugün otelə yerləşiblər və ilk axşam yeməyində hamı bir yerə toplanıb. Kim kimi tanımırsa hamı tanış olur və açılışı Romanla Yulia çıxış edərək davam edirlər və mən də bu tədbirdən görüntüləri sizə təqdim edəcəm. Müxtəlif proqramlar olacaq, maraqlı söhbətlər olacaq. Sabahdan isə treyninglər olacaq filan. Burada yuxarıda monitor da qurulub, bəzi şeylər monitorda göstəriləcək və biz də burada iştirak edirik. Mən də artıq bir neçə ayda Incruzasının bir üzvüyəm. İnşallah bizə də gözəl gəmilərdə səyahət etmək qismət olar Allah'ın köməyi ilə. Шаг один, шаг два, что делать, куда бежать? А я бы очень этого не хотела, чтобы вы куда-то бежали. Я хочу, чтобы вы расслабились, потому что наше мероприятие называется «Лидеры будущего». И лидер не тот, как загнанный олень bежит. Və Yulia qeyd edir ki, bu tədbirin adı gələcəyin liderləri adlanır. Çünki burada oturanlar arasında biraz yeni olanlar var, yəni biraz aşağı ranklarda olanlar var. Onlar da gəlib Romanla, Yulia ilə ünsiyyətdə olurlar, məsləhətləşirlər, işbirliyi içində olub daha da yüksək ranklara çatmaq istəyənlər var. Sonra burada şirkətin təmsilçiləri var, mühasibətçisi gəlib, bir çox vəzifə tutan insanlar da bugün burada iştirak edirlər. Вы знаете, наш союз, он необычный. Да, меня называют мамой, Рома папой. Это действительно так, потому что когда я детей, кто не знает, мы с Ромой познакомились. Yulia və Roman 8-9-cu ildir artıq Incruzasdadır. Qeyd eləyir ki, məni bu işdə ana adlandırırlar. Mama, Romanı da papa, yəni bu işin atası, anası bu insanlardır. Çox yüksək vəzifə tuturlar. Çoxlu kruizlərdə olub, yüksək gəlirlər əldə edirlər və bu işə hər kəs qoşula bilər dünyanın hər yerində. Çünki iş onlayndır. Bizi izləyənlər bu haqda görüblər. Bir çox videolarda Incruzas haqqında geniş məlumatlar vermişik. А были ли вы в круизе, ребят? Представляете, у нас никто это не спросил. И потому сидящие здесь девочки, спросите у себя, а где вы еще не были? А где вы хотите побывать? Полюбите себя, и мальчики тоже. И посмотрите, какая красивая эта страна Турция.
какие красивые горизонты. Я вам поистине желаю, чтобы вы достигли тех успехов, чтобы жить по-царски. Вы все были у нас дома, да? Я думаю, что каждый из вас, кто захотел так жить? Ребят, так вот, наше мероприятие показать вам именно не с момента тренинга, а как обычного человека, чтобы вы здесь отдохнули, Hal-hazırda bu treyninqin, tədbirin məqsədini anlatır ki, siz də gələcəkdə yüksək səviyyələrə çata bilərsiniz və bu şirkətdən çox pul qazana bilərsiniz, belə həyat sürə bilərsiniz, hansı ki onlar necə gəliblər, Alanyada yaşayırlar, əmlaklara malikdirlər, yəni böyük vəsaitlər qazanırlar. Собирайте как можно больше денег у компании, она готова вам их отдать. Потому что когда вы забираете, вы и приносите тоже, правда? Поэтому желаю всем, кто здесь есть, стать борд-директорами. Согласны? Board direktor bu Inkruza şirkətində ən yüksək vəzifələrdən biridir, hansı ki Roman Driga board direktor. Все покушали. Да, можно дать команду. Пока это делает шеф-повар, я вам хочу сказать, что у нас в гостях есть невероятные люди. И знаете, большая честь нашей украинской команде сегодня видеть в нас в гостях территориального директора Восточной Европы, человек, который, знаете, между нами и компанией. И сегодня для нас огромная честь. Людмила Цудзевич, прошу тебя на сцену. Давайте погромче аплодисменты. Я хочу вам сказать, что этот человек не спит ни днем, ни ночью. Он работает, компания, каждый партнер. Она переживает, кто не сел на круизный лайнер, кто опоздал, у кого выставили счет, у кого не выставили. То есть этот человек делает все возможное для того, чтобы наша работа с вами была комфортной. Она много трудится. И я очень счастлива, что она приехала к нам. И то, что сейчас происходит, она снимает и будет отправлять компании. И наша компания увидит, как мы с вами собрались на берегу Средиземного моря. Людмила, мы любим тебя и благодарим тебя. Очень рада вас сегодня всех видеть, слышать, чувствовать вашу энергию. Знаете, вот какая идет классная энергия. У нас сегодня такая атмосфера воздушная, 5-го измерения, да, потому что мы же Cruises 5-е измерение уже, да. Это компания будущего, как мы всегда говорим. Поэтому огромное спасибо. Я сегодня послушала, откуда вы прилетели. Огромное спасибо, что вы нашли время, что вы нашли энергию. Рома, звоню Роме. Рома, ты где? Я в подвале, потому что бомбят. Но я работаю. И мы тебя, говорит, сейчас приглашаем, присоединяйся к нам. Мы сделали такую ночную вечеринку с нашими партнерами по разным странам. Вы понимаете, какую ценность я вам сейчас хочу показать? Это не забывается никогда, но это постоянные действия. И вот следующее фундаментальное понятие – это стиль жизни Incruises. А вот стиль жизни, я хочу пригласить сегодня Юлю и Романа сюда, поблагодарить их за то, что они сегодня нам показали этот стиль жизни Incruises. Теперь вы видите, как живут наши лидеры, наши топ-лидеры в нашем стиле нашей компании Incruises. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, Роман. Сказать, дорогие мои, а вот теперь мы едем к вам. В какой вы стране мы едем к вам? Кто первый приглашает? Кто становится гордым?
исполнительным директором. Все, я думаю, что да, Галина. В Украину прекрасно, прекрасно. Все, дорогие мои, веселитесь, наслаждайтесь и обучайтесь. Завтра у вас будет классное мероприятие, начинается официальная часть. Внимайте все, вдыхайте Belə əziz dostlar, наш стиль инкрузис. artıq tədbir açıq elan olundu. Sabahdan treninqlər başlayır və mən də bacardıqca oradan video görüntülər təqdim edəcəm və yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram. Kısa videolara Instagram, YouTube, Facebook'tan bakabilirsiniz. Была майком рядом с нашим президентом и был прямой трамплин, потому что американскую компанию вести очень сложно. Я прозвал Люду, это наши уши, рот и глаза нашего президента. Люда очень тоже много работает и, знаете, безотказный человек, поэтому иногда ее пожалеете. Такая хрупкая, красивая, ей нужно отдыхать, да? Поэтому, Люда, мы тебе благодарны. 9 лет, Люда, эти истории мы вам обязательно расскажем. Belə əziz dostlar, siz də əgər İnkruzas'da iştirak etmək, İnkruzas'ın bir parçası olub, səyahət edib, yüksək məbləğdə pullar qazanmaq istəyirsinizsə, mənimlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gərəkli bilgiləri mən də sizə çatdıraram. Və sabah o birisi gün digər videoları da izləməklə İnkruzas haqqında biraz daha çox məlumat ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə səhifələrimizdə paylaşırıq İnkruzası, romanla müsahibələri və digər videoları. Bugün dünyanın hər yerindən gələn insanları burada birləşdirir İnkruzas. Siz də gələcəkdə bu toplantılarda iştirak edə bilərsiniz, dünyanı gəzə bilərsiniz. Bununla da bugünkü videomu hələlik bitirirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.